Намулугар бахару тороксор хулуспа этерәттерин терилтетигер сәтте саңа техника Урал масына кәллә. Сихили улустағы корреспондент Нюргуяна Романова материалгар көрін. Улуска бахары тороксор сулуспа саңа жега кирите 2014 жыл сетинни ыйгар билетемите. Билген терилте материальный техническая базаты тупсан бары дебилгет беттер. Саңа сыл өсө бир үйрүләк түгенинен улуска сәтте саңа улахан кымтылак бахарны масына күлүһө республика правительствотан онна улус жалтатын өйө бүлүнен үтө берек болан туттарылынна. Билим бихека хүрдәк үйрүләк күннәр булдылар. Бу намлугар Астория дигән билети Канада. Ол күрдү бихека бахарны сузба намлугар хәтта Абыз саңа бахарны техника кәлле, бахарны машиналар. Ол егер бир автолестница. Барта хүрдә улахан кыктаг машиналар на базе Урал тока маркатыгар. Өй сана этхан өттүнен толор билемнәк, үт туранылык бүтүн мектейлерге жулугар этерәт байысыргар бүтүгөн ордук солталак болду. Ол курдук улахан стастак соппар Николай Ильин саңа машиналар технический характеристикаларын маннык белетир. Урал базатырың олут машиналар Ярославский Миас город заводор таңылыттар. Энегенен усовершенствованный машиналар болгондар бу компьютерда ходовой чайым барта аныгы тормозной системата барта камазовская двухконтурная защитная двухклапанная защитная двухтроем барта бар. Энегенен техника безопасности им барта не петти. Даже бу АБС-клах АБС товар баран ян кадак бар голлёкадан тохада тормозатахны юзам им бат каябат. Мантыгадан колбатахна даже танкалар инжен барлар. Олата мишелсовой дифференциалын бияда блокировкалар хайыр очона кенер төт көлөтө таңер яллар. Индеген той хиргар вакыт абыстак масына жаханы бут мана. Тобус толору качылдан келбет масыналар. Саңа масыналар кайыттырын булан нехилектеринен частыргар турнулар. Ыксаллах устук быгымайга өскүр түгенигер улахан камталак масыналар быхарылак үлага белемнер. Нюргуяна Романова, Василий Ильин, Саха телевидениете, Намулуга.